چەکدارên ئارتێشا نیشتمانی یا گرێدایی تورکیە ێریشên xwe bo serpêgehên Hesedê li gundewarên Minbic û derdora bendava Tişrînê tundkirine. Ew karwanên hêzan dişînin eniyên şer û bi dron û topxaneyê derdora bendava Tişrînê dikine armanc. Li hember jî şervanên encûmena Minbic a leşkerî bersiva êrîşan didin û hêzên êrîşger bi rokêt û dronan dikine arman. Beşdarbûna topxane, balefir û dronên artêşa Tirkiye di şer de û gefên berferehkirina êrîşan hêzên esayîşa rêveberiya Xweser jî xistina rewşa amadebaşiyê de. والأمن الداخلي وهيئة الداخلية في أنحاء شمال وشرق سوريا قامت ببعض هزن آسایش و دسته نافخال باکور و روجهلات سوریه هنک آماده کاری کرنه و تدبیرین خو آماده کرنه گرتنه بر اگر ایریشک بجاهیج عالی فاشیزم ترک و بو سر نافچین مهات کرن. ام وکی هزن آسایش ام لکلک هزن هستی راوستن و ام شر بکن و براوانی الخاک و گل خال باکور و روجهلات سوریه بکن. ام ایرو دبینو که بدنگی جواک ناف دولتی الهمبر وان ایریشان بو سر نافچین می اوله هیا و ادعا دکن که او شر ترور دکن. لی ام دبینیم که جافکانی ترور ترکیه و ترکیه او سپانسر تروره. پشتی نزیمه هکیج ایریشن ارتشان اجتماعی با سرهزن حسده و درکتنا شر و پفچونان دنابرا هر دو آلیان ده 282 کس هاتنه کشتن و جان خوش دستانه. لگوری روانگاه مافن مروف 201 چکدارên ارتشا نیشتمانی هاتنه کشتن 56 şervanên Hesedê canê xweş destdane û 25 sivîl jî bûne qurbanî. Hüseyin Omar, Rûda û